Kambeda po din kikatamong pasariling kapag nasan kaniting misa, pakiyabetara naman po din makatuking intentions. Ing kapasalamatan da po de Mayor Rodencio and Mrs. Daisy Gonzalez, Jose Pepe Hison, Chris and Rona Gomez and family, Sally Francisco Seller and family, Ami Pongsalang. Kapasalamatan na naman king anibersaryo ng kayang pang-ordain, Reverend Father Jun Sichon. Kapasalamatan da naman din magmasunsi king Aldodang Kebaitan, di Oliver Torres, at Jerome Liwanag. Special intention, dates Anita David and family, Engineer Jesus Punsalan, Mayor Teddy Tumang, Villamor and Rosalina Tolentino and family, Ning Torres, Gemma Lumba. Para king malalagwang kapaldanan dari, Brother Patahos, Feli Ortega, Ruben Castillo, Corazon Barrera, Natividad Perez, Joy Manalo, Espiridion Kayanan, Belia Trinidad, Iris Trinidad, Michael Alfaro, Rosel Montemayor, Bianca Marie Santiago, Sidney Obenario, at Aida Ocampo. Para kingalanangkang kapaynawan ng kaladwadari, Domingo Sr., Lisel, Domingo Jr., Alfredo Sr., Bernardito, Angelita, Barbara Angel, George, Antonio, Father Lorenzo, Jose, Mina, Corazon, Alvin, Alexander, Florencia, at Tingbaldang Kaladwa King Purgatorio. Puntang kinaginig pamponing anak ang poning banade espiritu, ing ginuman tabi kaya kayo. Maya pa abak po kaya kongan. Kapatad siyang tadaring kaya katang kasalanan, batang mga intulid magmasusi karating banala misteryo. Mituburan ka ban pakayapan ding palpikasalang sisisi, Ginoo pakadudu. Dinatang ka banausan ding palpikasala, Kristo pakadudu. Maniga po ka para kaya kami, king dani ng wanan ng igpa, Ginoo pakadudu. Ing Diyos sa lubos mayupaya pakadudwa na katamo, at king pangapatawad na rin kasalanan tamo, idala na katasa na king biye alanganga. Manalangin tamo, o higpaming mayupaya, magumpisa sa king agyag mo ing balang dapat mi, misundo ka pamilatan ing kaya kang sawop, at miras king kayang kaganapan, lalam ni kaya kang pamanantabe,
iti nga naadwan mi king kapamilatan ng Ginoming Yeso Kristo ang anak mo, amabiet magari kambemo at ning banal na Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king ngalanganga. Pamamasang ibat, King Libro ning Deuteronomio. I Moses sinabi na king balayan, lawan mo, babiye ko ngeni kaya kayo, impamagpasya, nung isano yung pilinan nyo, ing be at ing kayapan, o ing kamatayan at ing eusto. Nung pamintuan nyo laring kautusanan ng Diyos, asasabihan ko ngeni kaya kayo, nung luguran niya at tuparan ding sablang kautusanan ng Ginong kaya kayong Diyos, kanito may bendisyonan ing biyeyo, at dakal kayo king bilang karin king gabon, ape nangako na ibiye kaya kayo. Nung kayo maminto o makiramdam king Gino at gumulot bansamba at sumuyo karing aliwang Diyos, kanita magisan kayo ngan. Sasabihan ko ng ining aldo iti, king kayo magluat manoknangan king gabon, ake kayong pupuntalan, sumangin na ning ilog ning Ordan, banban dyan. Ausan ke ing banwa at ing yato, bansak siyan dako, king ining aldo iti, inapag ko kaya kayo ing be o ing kamatayan, at ing bendisyon o ing sumpa. Inya ing pilinan nyo, ya ing be. Ban kayo at ding maging lahiyo, elamate. Luguran niya ing Ginong kaya kayong Diyos, maminto kayo karing utos na, at manatiling tapat, ban kumaba ing biyeyo, karing king gabon ape ngako ng ibe, karing makatuwayong i Abraham, i Isaac, at i Jacob. Ing amano ning Gino. Mapalad laring ating kapanayan king Gino. Mapalad ya ing taong makiramdam, king tuturo ding mayap adapat, at makikyabe king dapat ding makasalanan, ni makiluklukan karetang alang Diyos akatawan. Matula na lang pamintuan ding kautusan ng Ginoo at kaya lang pag-aralan, aldo o bengiman. Mengariya king tanaman at tutubo lelening danuman, at mamungaya king kayang kapanaunan. Sa giwalang parati ding kayang bulong, magtagumpe sabla ng daraptan. Dapot ding makasalanan makanyan, sepulawaring pipahid-pahid ni ngangin. Ingatan ning Ginoo ing taong makatuliran, dapot ing taong makasalanan, mirasya king kapahamakan. Ing mayap, ya ing sukat yung daptan, at aliwa ing mayap. Ban kayo mate. Kanita tune makyabe kaya kayo, ing Ginong Diyos. Ligaya't kapurihan keka, Ginong Jesus, Ginong Jesus.
ket kapurian kita. Inung Jesus, Inung Jesus. Ingginuman tabeya kaya kayo, pamipasyag king maya pabalita, agpangkang dukas. King panahon na ita, Jesus nga nakarengkeyang alagad, sukat iyang dumalan da kalakasakitan ing anak ning tawo, tangyande ring makatwa da ring Hudyo, ring pamuntok da ring pari, at ding talaturuning kautusan at patende. Dapot subliyang mye, king katdungaldo. At sinabi na naman karedangan, nung ininuman bisayang tuki kanako, kadingwaning sarili na, pusananing krus na aldo at tukiya kanako. Uling ininumang magligtas king biyena, abating na ini. Dapot ininumang ibating king biyena king uli ko, akit na iti. At inyawaring apakinabangnan ning tao, nung maging bandine ing mabiru gayato, dapot mipahamak neman ing mismong biyena, tune ala. Ing mayap ng balita ning kaya katang kaligtasan. Mayap abak po kaya kayongan, may gumpisata na king kaya katamong mag-obserba at disiplina na ning mismong Kwaresma. At may gumpisaya iti kapamilatan na ning gewata mo napon apining Miyerkules de Ceniza o Miyerkules na ning abu, anong nuka rin kiskusan talang abu rin kaya katamong kanwan. At metong kareng matingkad alagi ng papalto ning Kwaresma, alang aliwa, nung adi minsan, ing etaboring arapan na party na ning kaya katamong pamibiyebye, at ing metong party na naman ning biye, king realidad na niti, iti alang adiwa, nung adi ing kasakitan. Etaya pungan buring daramdaman yan, adi po ba? Isong sabihan tang kasakitan, palitan ta kagading pisab yan. Potang daramdaman tayong kamatayan, palitan ta kaagad nung naning kaya katamong pigaganakan. Potang daramdaman tayong sakit, papalitan ta kaagad ing mismong tema. Uling eta buring arapan, iting realidad na nining biye. Ing realidad na ning kasakitan, ing realidad na ning kamatayan, ing realidad na ning mismong sakit, king kaya katang pamibiyabiya. Dapot nga ning Kwaresma, apin iting matingkad ng palto, kaya katamo ni nga pong Ginoo. Adi uling matsura yaiti, adi uling makatakot siya iti, nune nanong palto na kaya katamo, ning ginutang Yesu Kristo, kaniting parti na ning biyang iti. Ipakit na kaya katamo, nung makanano tayang komprontan, at nung makanano tayang lawen, ing biye, kagum na ning kasakitan, andyang king libutad na naman, ning kamatayan. At kanitingal do, ing ginutamong Yeso Kristo, apin niya iting papakit na kaya katamo. Makanano tayo dalan o makanano tayo arapan ning mismong kasakitan. Dagitang daramdaman nga nang sasabi ni ginutang Yeso Kristo, pusanan ming kaya kang krus at tuki ka kanako. Pusanan ming kaya kang krus at tuki ka kanako. Ingkutang, potang mamusan tapo waring krus, itamu mo yung tutuki king apong Gino. O actually, it is the other way around. E ako ba nung babasa, po kitang other way around, yung mismong imbitasyon na po ng ginutang Yeso Kristo ne. Uling nung lawen me, kitang adiwang parada, yung mismong panagkat na ng Gino, yung panagkat na, magsilbing makaniniya naman. So, panda kang mamusan king krus mo. Pusanan mo yung krus mo, kaya be mo ko.
Dalaming kaya kang kasakitan, kami gagana ka, miyabeta mo. Kaya pinlawen niya po, nang papusana ing krus, at kaniniyawarin ing krus ay iti. Eme mo namang krus Ining krus ay iti, krus na ning Ginoo, krus na ning apong Ginoo, at nung krus na ning Ginoo, nanuya man itang krus, kaya ka mismong bubuat, imburi ng sabyan, kaya bemeng mamuat, ingapong Ginoo, kareng miyayariwang dalanan mo, king kaya ka mismong pamibiyabiyay. Kaduguraong kapatad, sana ining maging attitude tamo, king pamanarap tamo, keting matsura ng larawan, aparte na ning kaya katamong biye. Ing matsurang larawan ning kasakitan, ing matsurang larawan na ning biyatan, ing matsurang larawan na ning kamatayan. Makanano tayo lawan, ketang panagkat na ning Ginoo, na adi mo ikaing mamusan king krus mo, nune kaya bemeng mamusan, kaya bemeng magdala, kaya bemeng mamitbit. Inyapin nung ating kang kayabet, kaya beme, nanong burin ng sabyan nita, ing kaya katamong pamibiyebye, masakit yaman, at posibleng malapit yaman king kamatayan. Pero nung ing Diyos, kaya betayang mamuat, ing Kristo kaya betayang dadalakit, at maglakbeking kaya katang pamibiyebye, makanano yaman kasakit iti, ayang maging mabayat, makanano yaman kasakit iti, ayang maging makatakot, uling baro tamo, ing Diyos kaya betayang mamuat, kareng miyayariwang babalikat da ring kaya katamong mismong pago. Ring miyayariwang bubuat da o papasanda ring kaya katamong mismong pago. Kaya kanitingal do nung nuka rin magumpisa taking Kwaresma, ring adiwaman kaya kayo, posible na pun may gayuno da, at makanyan mo rin ring adiwa kaya kayo, posible magumpisa na lang manipon, kaya tang mismong dieko, diemo, at posible mo rin na magumpisa tayo na kareng kada Miyerkules o kada Martes ang popang Biyernes ang magstasyon na ng krus. Sana kareting baging areti, tunay maging matingkad, naking kasakitan, eta magdidididi, ating pasakit king biye ay problema, nung Diyos kayabe tayang mamuat, at makyabe tamong mamuat, king krus abinyena kaya katamo, ning Ginoo. Talakad tap. Kareng balang kayadwanan ning pakibat tamo, ginugawan mong panibatan ning kapatawaran mi, ing kaya kang lungkot at kasakitan. Ginugawan mong panibatan ning kapatawaran mi, kaya kang lungkot at kasakitan. Para king Papa, para king kaya katang obispo, at ding sablang pari, at magpari, at para ka rin may pagkatiwala king karelang pamaningat, ipanalangin tala king Ginoo. Ginugawan mong panibatan ning kapatawaran mi, kaya kang lungkot at kasakitan. Para ka rin hanggang galamen ng gobyerno, at ding sablang katambayan do, ban ing mani mo narang dinan pansin, ya ing ikakayap ning kabilugan na bansa, ipanalangin ta king Ginoo. Ginugawan mong panibatan ning kapatawaran mi, kaya kang lungkot at kasakitan. Para ka ring maglakbe king dayat malat, o king kalawakan, o karigdalan, magmaneula sanang mitmong kaingatan, ban maging masaya ing karelang pamaglakbe, ipanalangin ta king Ginoo. Ginugawan mong panibatan ning kapatawaran mi, kaya kang lungkot at kasakitan. Para kaya katamo ang makatipon kaniting banal a kapulungan, sumulong sana at munlad ing kaya katang kasalpantayanan, ing kaya katang kasiwan king Diyos, at karing kaparatang tao, manalangin ta king Ginoo. Ginugawan mong panibatan ning kapatawaran mi, kaya kang lungkot at kasakitan. Ngeni adwan taming sarili tang kapagnasan. O mayupayang igpa, kaniting umpisan miya, ing kaya kaming pamagmasusi king Kwaresma. Ibus ni mo sana rin kaya kaming kaisipan ng pong pinubduban. Banto neming akit, adiwa mo ing sakit na ning kaya kamismong delanan. Nune akit miya naman, ing mapanantabe mong gamat, kaya bemi. Uling ika mo ing Diyos mi, amabiet magari, manggaman king ngalanganga.
Ahin ko, Diyos ko, Tekang tanggapan. Ahin ko, Diyos ko, Tekang katulan. Ting pusong sisisid, magpakuhabang, Tekang tanggapan, Tekang patawaran. Ahin durulukan, emukha tulan. Ahin mingketasan, emutang gapan. Ahin ding kaluluwa, ahin ding mainlan, Tekang tanggapan, Tekang pangkatulan. Manalangin kayo, kaluguran kong kapatid, baning kanako at rengke kayong dawon, maging katanggap-tanggap darapan ng Diyos, igpang lubos mayupaya. Sana pinauting gawang karinggamat mo. Kapurit kaligaya ng kiyang lagyo. Yakatapos sa kilala kabilog ng Santa Iglesia. O igpaming miglalang tanggapan mo sana reting ayin kapamilatanda, mirasana kaya kami pakadulo mo, at ipagdalara kang karangalan at kapurian. Itinganadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ginuman tabi kaya kayo, iat nayoring puso yo, pasalamatan tayong Diyos sa ginuta mo. Tunepin karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numan ka rin o igpa, Diyos king alanganggat lubos mayupaya, kapamilatan ng Yeso Kristong ginumi. Balang banwa babiyeme kaya kamiting masayang panabun, anong numipag sa dyan ing pamagmasusi king pamaylasa, kamatayan at pamanyubli ng mebye, kambering ni bayong puso at kaisipan. Igpa, ipagkadugme kaya kaming espiritu ning maduguda kagalangan kaya ka, at ning kusang dub apamanyuyo ka rin kaparaming tao. Kabang gaganakan mi daring maulang mi padyari amin bayong biye kaya kami, kapamilatan ng Kristo, migaganap kilubmi, ing larawan ning kekang anak. Uudinita, kambering sablang koro ring angeles karin banwa, daradit ming kekang ligaya, dahil makiabi kami kingalang tuknang dang pamamiya kapurian keka, kabang aming ang sasabi. Diyos sa malibaya, mit mo yung banwa at iyato, nakapligaya, sana kakakasasan, kapalag siyang daratang inglagyo ng ino, o sana king pakatas katasan. Tunay kapin banaloig pay king panibataning sablang kabanalan, udinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingain king espiritu mo, ban para kaya kami malyari lang katawan at daya, ng ginuming Yeso Kristo. Bayami daon kusang lub king pamaylas at kamatayan, kinwaning tinapi at pepasalamat yakeka, pirasonet binyane karing kayang disipulos at ngana, kwananiti kongan at kananie, uling itiyeng katawan ko, amidawon para kaya kayo.
Makanyan mo naman kay ba ning apunan, kinwaning kadis, pasibay pe pasalamatan nakat pinuri, dinwang ning kadis karing kayang disipulos at ngana, kuananiti ko nganat minum ko kaniti, uring iting kadis ning daya ko, ing daya ning bayon po nalanganggang tipan, ami bubu para kaya kayang pon para kareng sabla, ban kaya tami patawaran na rin kasalanan, daptan nyo itiking pamigaga na kayo kanako. Misteryo ning kasalpantayanan. King kekang krus at pamanuling men, inamus mo kami. Ikang talo pagligtas, ikang talo pagligtas, ikang talo pagligtas, Inyangin ning gaganakan mi oig paing kamatayan at pamanyobdi ng mebiyan ning anak mo. Daraw mi kaya kay ting tinapian ning biyat ning kadis ning kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya kayong pepadiarian mo kaming matampang tala kadarapan mo. Ban sumuyo kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo. King kamingan sana misudo-sudo king katawan at dayang Kristo. Tipuna na kami ang timong metong ning banal de Espiritu. Ganakan may oig paing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yatu, ban mi ganap yaking lugod, kambiyan ng Francisco kaya kaming Papay, Florentino kaya kaming Obispo, at ding sablang pari. Ganakan mo da naman din kapatid ming pepaynawan at maninayang subling mi at ding sablang miyango na biye. Tanggapan mo sana king maligayang mong harapan, pakaduluan mo kengan, gawan mo kengang karapat dapat magkamit king biye alanganga, ban kaya be ng Mariang Birhenin Duning Diyos, kaya be ng San Jose kayang esposo, ring apostol ading sablang banal, at inupad king malmong kaburian king kaya kabaning panawon, purian dakat padigayan, kapamilatan ng Jesucristong kaya kang anak. King kapamilatan na kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagum ning banal de Espiritu, pupurian dakat parang adan manggaman king nalanganga. King mit mong kapanaligan at dugod, mausta king igpa karing amanong tiro ng Jesus kaya katamo. Igpami. Datang kaya kami ng kayarian mo, ipamit ko ang nilumok kaya tisulit pantihan mo. Ika ka ng liking ang lolo, ibigay kaya kami king ang lolo. Ang poning patawad kaya kami sala kaya ka. Ang tining pamatawad kaya kami kasala kaya kami. Ngayon kaya kay sawal puso, ikabos mo kami sa salamat. Ikabos mo kami o ginuking sablang marok, madugod mong pagkalubing kapayapan king panahon mi, ban king kasopaning pakadudo mo, parati king mikabos king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan. Kabang maninaya kami kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo ang kaya kaming talapangabos. Muling kaya karing kayarian at ikayo payan na pinagaya ang gamit. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostoles, ing kapayapan nalakwan ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiye ko kaya kayo. Emos sa pabalikdan ding kasalanan mi, nunelawan ming kasalpantayanan ning kaya kang Santa Iglesia, at pamayapan mi ang pon bilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabiyempon magari manggaman king alanganga. Kapayapan ning Ginoo, mantabi sa kapilan man kaya kayo. Ipakitangin ning pamsan metong tamo king kapayapan. Kapayapan po kaya kongan, kapayapan, kapayapan. Kordero ning Diyos, Pakaluluwan mo kami, Kordero ng Diyos na nilalako sa kasalanan. Pakaluluwan mo kami, Kordero ng Diyos na nilalako sa kasalanan. Ibigay mo kaya kami ing kapayapan. Nyoy Kristo, ing Kordero ning Diyos, nyoy milalako king kasalanan ning meto yatu,
Nuwan na rin mayawos king apuna na ning kordero. Pampanggat kaya ka, dapat yung kasinuhan mo at kumayat na. Manalangin tamo. O higpaming malugod, ding kalam at bendisyon at tatanggapan mi, ipagdalarakisan ng kapatawaran at kaligtasan. Itiadwan mi kapamilatan ng Kristong ginumi. Ing ginuman tabeya kaya kayo, bendisyonan ako ning Diyos, lubos mayupaya, ing igpaing anak at ing Espiritu Santo. Ing misa mi dawon umeta mo king pakadudo ng Kristo. Salamat, King Diyos. Pusanan min